Ikhanda ngalisayadala bafana niyazi. Ngiyanibona nje libheda niyalena le bafana nithi nizenza mina ngeke nilunge niyazi ngathi kudela kudala bafana nanisama ngezinto. Uthini uzayikhandela? Ngilanda emzimkhulu njani? Kanti ikhona intombazana lapha ngiyilanda lapha emawuntshoneni la kulindele. Uthini ubonga amabokana njana zaselokishini ezathi siyamqoma kanti siyambalekela umfoka uyiba muhumba nokwabo zala thina ke lo. Ngizihlaba ngiqhamuka lapha esibone emadadiyeni jolo. Impilo yakho bathi mali uthatha nditheka wewe ulungisendlini asasibona uyabhayiza ufuze khawonyoko